Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Postoji 7 svetih tajni, a one su krštenje, to je očišćenje ljudi od svih grehova, poniranje, što se podudara sa svetovnim učenjem o čistoći, svet kaže voda, miropomazanje, osnaženje, prosvećenje duhom svetim, koji se podudara sa svetovnim traženjem obrazovanja i vaspitanja, svet kaže saznanje, pričešće, to je hranjenje duše Božijim hlebom i vinom koje odgovara fizičkoj potrebi za ishranom, svet kaže hrana. Brak, samopredavanje, sudelovanje koje odgovara društvenoj pomoći i razmnožavanju, svet kaže dobročinstvo. Pokajanje, to je samoosuda, pranje suzama ličnih grehova, što odgovara svetovnom učenju o pravdi, a svet to kaže pravo. Jeleosvećenje, lečenje duše, koje odgovara medicini, lečenju bolnice, svet kaže zdravlje. Rukopoloženje, sveti činovi, upravljanje, rukovođenje ka Bogu, što odgovara potrebi za poretkom, vlašću i službom u društvenom životu, svet kaže organizacija. Ovo je 7 skica tajni koje obuhvataju i osvećuju svako ljudsko biće. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.